Mulori ni sechi milioni 907 mahumika darunde chine kusirisi arikula eri chinganga mu chingongo chikabohane no banori mumbo ya Kenya bye kesyambwe nori mukhole winganga ori mdalauria kunya lwa faidika kusende chino eche serikali ya kulu ibani inisie ewe kama Mulori omanyiro sende kama chino chirisiwe kweli nikariso omanyire chia muhuruki wao obanori ili vumedo kube okuelesia ama okuekesia kubwaha kumbesende chino kama muholi we inganga ono sirisiori erihula ryao baada ya ule wa corona kuicha achinganga chinyingi sichemeda kuendelea kumanyire buyengani bwa rubu ya bundu newe kama muholi we inganga siwo sirisia inganga yawe chindi chafungwa ebone bikira serikali ibola kuchinganga chiria kuurya mundu owakolanga chinganga niyo sirisia erihula chinganga ne sayure mbata sende echi esende chirashnyala warao kama capital ama uchakisia inganga yao ama uchirise chibulao sakra serikali inisie milioni 100 sasa mahomika darunde chine kusirisi arikula eri chinganga kubaho libe chinganga orimuraga ni pengine odahiro kola inganga sabambwe ochimo buruki wa orebe ono sirisi olie erikula ryao ono sirisi ori kuchirira kwao guhola chinganga nako olore rudahulu mandamera ama wakachinganga kondo mwami Kizito nukulo mamba ndema kwa karakosi akabani ko sirisi ari hulari efu kama barimi awe mikachi oluchi serikali iyi ni sie milioni 100 ohu sirisi ari hula area nzoia sugar ewon karambori murimi ni subi yabuwa ori murimi ne pegine ola bundu abo lori ndajo ngandari masibadi pe mikachi kiangi serikali iyi ni sie 1500 nuko 1500 chino 1300 ne chukuhonyera barimi okusirisia burimi bwabwe ohonyera barimi kuchiririsia burimi bwabwe ne harulero no sonari mangano cha umundu fulani haba onari mangano lipwa sa direct sona birira kumundu unhomede kulipwa sende obenori machipamba Muholi we inganga ohuru la sialo si America oe ini sie ohola mirimo alalande barimi abani barima omuchele ohuru la Bunyala irrigation scheme ohuru Bunyala irrigation scheme na barimi bo muchele ohuru la Bunyala omanyira buri bantu bano barimo omuchele oyini sie magunia lakini kubora sawa kata mundo bola harabangane haukobere kusiro fulani sikusirisi ama siro fulani sikulo mchele kwa kata kubori muno kuno muholinganga obano singire na bolari kubari abarimi abarima omuchele ohurula Bunyala irrigation scheme kuriyohola mirimo alalandamu kusirisia erihulari yemwe hakuringale humako Bunyala irrigation scheme kano waha the establishment of a rice mill in Bunyala will quickly transform. This is a concern that is of Go Africa. It is of the county, and it's not ours. Thank you very much. So, just have at great expense, but then they are only paid peanuts. A lot of their rice goes across to level when it comes to economic development. And we must begin where we are. And we must Go Africa Global has signed a partnership agreement with the 4 cooperatives of Bunyala, and the purpose of the partnership is to, number 1, supply farmers with the fertilizers that is branded indigenous Go Africa and well-tested soils. Number 2 is to partner with farmers in Bunyala regarding mechanization of the scheme, is that they are working on value addition. They are intending to provide an ultra-modern rice mill to the farmers so that the farmers can come out of these small mills that breaks rice on providing enough market for all the farmers. Economically, it is going to impact on Bunyala and on Busia and even on Western Kenya, because initially farmers used to do 1 crop per year. But now we are pushing them and discussing with the National Irrigation Authority and the stakeholders to do 3 crops per year.
3 crops per year is tripling the income. Our aim is to ensure that there is sustainable agriculture in this country. And one of the things about sustainable agriculture is making sure that we have a market for the produce of farm products that are being produced by the farmers on the ground. We are focusing on Bunyala Rice Scheme, but our vision is a lot larger than just Bunyala Rice Scheme. So we intend on partnering with many other communities within the county as well as the country to ensure that we are getting the right market, getting the right products and the right inputs to the farmers. As you know, that Busia County is a county that over 80% of our people rely on agriculture. And so really, in line with the government's Big Four agenda of manufacturing and value addition, we are glad that Indigo and Go Africa has come to partner with the county government of Busia and most of farmers to do rice value addition and to ensure that the entire value chain of rice is going to be covered by this investment. One of the challenges that the farmers of Busia have been facing, our rice varieties, our soils, our level of mechanization have all been very poor. But also, most importantly, is the issue of marketing. And that for us as a government is going to make it easy for the farmers to do rice value addition, to do good planting of rice, and even do harvesting as well as packaging of the rice. And again, the other key thing is the issue of marketing of rice. As you know very well know that when rice is harvested, they sell paddy rice at about 30-40 shillings per kilogram. But the moment you add value to it, that means the moment they process it, the price goes up by five times. So with now this investment coming on board through Go Africa, farmers can get more from their little rice that they normally grow. They are going to address almost all the challenges of rice in the value chain. erihula eryabamenyi ohurula muchimbeka chikabuhane echamumbo uringale mako akechipamba karisamia funyula nehurula kuri abari mibandi babore barafuse kudahuri chipamba hawa miesi saba baada isi wanda si chipamba okusingisibwa urema honala kama bamenyi husirisi erihula riyefwe omanje mukuri maipamba onari mako ipamba nihandokesa ho handokolako bindi no ralala byosi binosirisia sikai murafwa moyo haba usirisia rihula riyefwe endokura mahono alala ili humede kuba enelira akwa rikabuhani humako akechipamba kano hauringale humbwe ohurula hubarimi bano nesina sikera nibabane ni moyo kurekora chiririsia oburimi wawe obwo chipamba bakurekerisi Muera la bebecita. Yo me Ay, bắt đầu đi dậy, áo Unarudia tu. Chama wange mlori muherwa wengangara ya Western Nyota TV okusirisia erihula riyefwe kubira umaho wako buruki kusipindi sio buruki umena nese Priska Chuki lorero udahuringara ku mabwasina kariya aka oburuki bwa kulu inisi okusirisia erihula riyefwe ohula muchimbeka chefwe alande echingongo chefwe ambi kuchiririsa makokene kano ambi omwami Kizito murembe muno bantu befuga mumbo Demusanga kubana mu icyurino nakudomara amahwako kagendelea mukenya manya barenyanga chakre chipunguha ukaribia ukaruka se buruki ni Priska Mbara ubona bweni nusu adjust aho ikamera yao pero bana hana nusu bweni ala ndi full sino banda yakambe ojoli mwana sembo lukiri tundu ndimusanga kuba mu muhungano kwicyurino
Olio mno Mwami Kizito nokuchakira kumahua aka serikali ya kuliwani hola kusisa rikula viwanda bani biri mumbo ya Kenya. Serikali ya inisie milioni 500 ni hola milioni 300 chinachia ukuhonyera baria barimi abosirisia oburimi bwe mikachi ne milioni 200 chinare ubwa okuhusia siwanda esi anzoia ukurula mumbo efu ngori gomba mako kama kano Omwami Kizito onaka bukula kaleka na honyera kusisa rikula rine no ama akuringale ho kuraka esira kwa esindi ndaho ubona mu bibira serikali orio kulobera nzoya yose aberi chakenda lukendo la mumias lukendo mumias kwa limbwe kwa kabiola nuclear chako semi kachi bantu bakakemikaji lakini nzoya na aberi chakokenda la serikali giwengo yingiremo abwena onye eyo binaba ai ohubusia nzoya ichake kukenda umundu wa maana mwira emikacha abetaka n'umukulima mudidi unobechana ndeka chibire kachineka chirano charame mikachike alafu nano nyona bamuntu abula esende choko sanyo resende chikola sina chimberesia okukenda na kusia amina kusemikachike na hayo nyola sende bichane bimusumbwa sana ndanyola chikitika mias managing director wa Bereho Bwana Wanjala wayo ni comrade wa Kakamega High ni abera ko rekasita yo kugama abakulima alala nenda kugurusia nzoya ichake na ni maana serikali ngirere mosende hivyo esimbara so that mumbo yose inafua liwere makubera nzoya ni ifua yafunga mumiasi yafua then babe nyolambwe Western News na nemekachi kwa kurera mu mahono ka private investors the private investors sometimes korobari agenda chawe chilisina la nemba sangal na obunyolambwe bando serikali ni ingira ko ne rambi ministere munzoya irachaka mu myasi achire ode muno Mwami Kizito nukuringala kwena okuba abari mimanyire mukachibino nikira kwa munna anarinda kumyesi misabi kunko mukacho kuno amedo kukesa aberesani ngori gomakwa manyire bari mibandi bose basomya abana okubira kumikachikeneko kubaraga baria abarola bari ebikabyo kurinda nebingi amako ka serikali ubola kana kusisa regular yabo oparori ne ingira indairi abarola bachira mu ama banyala bahola investment okusisa regular yabo omanye bantu abechana ne miluha kyawe no chaka hukenda Kenya inori nende abantu ikase abana huruka chingamia no mbora mbwe eroki yani ko mirimo na haya habese sinda holebe habe henduka sa chita chingamia change ne mundu na ba manyere ngwe lundi siminyu se heje manu chingamia kumikara no chifwe na donge ndi chandala ni handi chasa kubusia chingamia chae chino aro mundu we miluha keno huruka sa chingombe na chimbusi manu yudange bindi siomere nomboro ruda so kesi yanga chimbusi kurula wale hula Narok mano chewae karibu nende Mombasa ne miluha kesa yana lardano bia mnyela kwa bandu we mumbo bosi baluosa abana la hura kemika shinombora rake miogo na afwa aumia sa ekwera korokora kemiogo bana bara kemika chibihabira bana la kuride mika chikino ni kiche kikulwe bana la kwe kilipwanga khasino nyola na khasino so nyola haba lakini byali ipwelundi ne so bara mere mika chike haba endelea sakura kemika chilano balu bana la sabario dara binawe kuna miluha kya bandu be mumbo especially around Mumias area Bungoma Nzoia area ne bandu boss bahoresi na badire hone ne bandu hula mbusia boss bengire mukura diraka limikachi la bola bana miluha la miluha kinesi ajo bola bana miluha kino bere miluha kino kyaro onya miluha ni kiruhonya ne bola bana bas kuendelea ne diraka limikachi lakini miluha kire bahonya kubera sa not pa never ne miluha nikyo onyola ko Mumias ngaijoro yanda iyo lakini bauma bantu basara basasi kurule mikachi kyawe haba bali
lori munyasi yawe mani isiye mikachiki yawe lano ni mido hasiki okwara mwe yes mido hani bando bana lakisa okwara kubara mwe mido hakino kiliyo bahonya nge kosti bahonya nikire bahonya mundu akole sina ye arake sindu sindi lakini kila muhonya amini ni ama pungusie indalo nikaribareka ya kumichosi imikachi akukuda daru are kubya bini ngamara we madi machijugu binamuhonya lakini barabara ne mido hasa every kwesikuicho okiyaka kula mumbo isaino haba pakicha kwa habarambi makana Ori uno kusiri kuma kwa kenako kusiri kula area mumbo kumira kubiwanda erwani biri mumbo ya Kenya omwami Kizito kula kuri mahua kusiri kula area biashara chini chinganga chini ndindi chino na mahua karakosa serikali ileromo amani mangi ama isubira nyingi kusirisia kula area biashara ama chinganga okula kuchigongo chikawahani okulolokana nende omwemeresi wa wesende awolari milioni sasa wa makumi kadarune ndi chine chai nisigwa kusirisia likula elie chinganga okufuira muselo sefesa Kenya no ringala mumbo ya Kenya okula ngurisa aliaria yano ringala baraga bangi sibabaje katagwa sente kama chuno chiruo okusirisia likula lyabwe ewe kama omundu ria o yanza sana elikula elia baraga mungirala amaindi nesina sunyolo baraga wano ili bahole bosiri siri kula lyabwe okubera sende chiruo echo bahonyera mukinganga cyawe priest fulani kwire iki mukula kukinganga bantu bali mutara ama bantu bali muvali bali langwanga ile muri doho kosa doho edidi wana bantu mukula kukinganga wichusia kuchasia spindis no wakusanga mawaida kabaraga kubona mweungane mu bikundi mufule mure obehana the certificate muchake kosindu faboresha ne muberesha mawaida majere mwami apochi nale kuspindis no muchakisia yaberesha mawaida kohane majere nyanga cyo kwali chingi live Western Nyota TV headquarters no kwachi no ngora no kene kana nembara baraga bandekeresianga nebarekeresianga kutasipole kumanya mwelundi hata ukuri hatani niabe pengine niabe ni CS amefole kukorwe arakole kukorwe kitino chabe resani sigwe hapa lakini barugulira hapa abarugulira bakola sina bafungula lano bao rero no mudia bola rero no lwa mudi banakola sina bananyonda obuya ngo kunyola lano sende echo lakini barabwe agora nyana bahandi opportunity ni babira hosa nami bola ate bibili bola mukendenge kuheke mukorwe alijalina lana yonwe hanabwali ndabwese ya serikali yatangaze ko cyako fungule ikambuni ko cyako kumanyembe mweungana alanga baraga umuchako bwalamba sina aoniyo ishida abantu sina bantu bemumbo bali nawe icho nyana bwesene kino chose cyako kukulana ne bantu bakulekani kutobera bamanya bachaka kwepanga hali ne bepanga hali bamanya kwebikundi nisinusi amana boda yola sene kino kubera bamanya kweungana nisinusi amana abahana becyonyo wala sene kino kubera bamanya kweungana nisinusi amana okufungula nisinusi amana nisinusi rembo baraga befwe emwe mungane moho yabanende oreje kampuni yao lira obehosana nelira obehona KRS certificate obejange nayo tax compliance certificate inahonya lakini onyala baraga befwe baruwa bakola na baruwa barakola haba ebyo byose bintu byokolanga sina ebyo baraga befwe okukulanga serious haba nebekola sina nebetambwe bwe yango kuno wichane bubabira kosa nisiba babili haba kunye palasina okwendeleza elikula lyabwe la esa ndokusaba ngo baraga befwe mungo bamulira kumako kahubota kano serious kubera babo nakwe kasindi orekerese ko mundu makko okale sino kuleko kabiri ka bolre nikadarole hananako lakini kale barakoso leheresa bisikicho bakonya abanyo kula jukumu lyo kufungula chikampuni ama kufungula register hoza biashara cyawe huduma center manye senda chigebi chilibuli ya bundu likakamega chilibuli ya bundu sani hapo wafungula mbara esende chino echonyola lakini wanafungula manye chakisha hosenzi okene
Mana sasa bamanya ba serikali yo sili okonyanga abantu bali kukenda ngasili kukonyanga ngo mundu yehala haba yafunguli company nara certificate no musigoro haba nara musanduku haba kabeli kingala na rapo dawa sanduku ibunyenge sabila yore kula mpaka certificate ikole sina iberi yokenda ngano nyolanga no chakira ko ibiashara kito orio Ole kuna mulalo mahero sipindi no buruki ndikula mando mwami Kizito kulingala makwa kare kunyala wa la kusirisia erikula ya serikali ya kulu inize sende chiria echiusirisia erikula ya fue no manyire ndikalingala nikacha kumumbo karukaru kwa ngire ubosi nikola kuri serikali inizie 1500 kuchoku sirisia erikula egazoya sugar nikola 1500 chino 1300 ni chabarimi mbwewe ngo bano uri masona tumira mundu ndi katikati hawa sende china kurura sagulwa chini sikwa chiriyo kuri kono mala mangambe ewe kama mumenyi ona faidi ko oriende sende chino echiba chiriyo kuinisibwa ndende serikali yakulu haro mwami Kizito kumako akene kana kuluchu kuri sende cha yatani ya inya bari kuri ngalanga abantu bari abana konya kuchusia ku 10 billion ndikure bendi mwami Kizito bari kuri ngala SMEs umundu orelewa mahu akichinganga chindindi chino kwa kaloma mahu lakini sawa sakandi ukabole kuhuri yo bano burra sai amedo kumanyana kalacha akisiarie yosi afaidikane sende chino na achina mubudi sa SME mundu sungu iwaramba small and micro enterprises lakini nosta kudu nyoramba kudine the MSME sebili mbeyoni medium small and micro enterprises. SMS chino chihonya chiri. SMS chino nicho company ili mwe kuone mundu olikure resi anga kuone hoteli ndidi Bungoma ama kumyasa ama Busia hoteli hadidi sa aha liko yandika bandu banga yandika bandu barana ama bandu 10 abantu bokudeha abantu bane bokureresere abantu kuperesa bakusaba abantu mu hotel muno abaki badaru bokose abinu nenda moya nenda kukola mbabundo abibe asafu ono mu yola ngampe medium and small enterprises lano no da ha koberesa bibembo dibindu tabi umuntu anyala holra inga abya amanye baribiyinga ni SMS konyanga chiria omuntu olinende ngao oyo mundu are the local economy ari kudilana local economy kulobera oyo mundu are kwa kisanga ngo mundu orukire mabu orukire chingo kochae alinenda mundu okusema buyu omundu chingo kochae alinda mundu okusia chingo kochae omundu arukaino ndala alinda mundu okusia mabere kae kano esha kulaka kukahamanga nili hata ilita ndala omundu olinende kipostisi mugati alinenda abundu kuzia kubera abantu bali okulanga ba hoteli bano MSME iliyohonya mbelano abundu ao okyonyola mbwe ejani mundu arakaliane mudala lyesijani lidahu kulibwa linenda abundu kulibwa kuchawona SME sino chikonyanga bikukusia bintu byakulanga mbwe local economy kubera ekyo nicho factories chili in the local economy serikali ilikulinga mbwe SMS chino kale baraline nde bandu ya 10 anyeda meda ko bandu bonde bandu wa 15 ndiboda 5 bana abe abanwe biashara ya ino anyela ya support renge mundu wa kukusia bandu badaro kwa kukusia chingama mugamira mabere bandu badaro banyela kola bandu barana ne bandu bambe kusanga mabuyo banyela kula bandu bangi badaru banyela kula chingoko banyela kula lana instead of konyanga sa chingoko mundika yon akonyanga ko chingoko mataros dada ni ambo SMS gachihonya the local na kwa beresania sa local example ama ebilias bila kulo mundu amanye nga MSMEs chikonyanga biashara cha local. That's why government iliyoba na ngambwe iresende mu bantu bene bana hulo bera bantu bene bahonya local yas I mean economy yas aya fijo nicho nyola mundu abalanga sina mundu wa berenge alinende indu pengine amulanga nga biashara supermarket haya hadidi nonyona kwa pengine aberenge nende struggle kubera hadinga anga bantu babicanga nonyona buli mundu afungula stabo mwalimu yafungula stabo daktari yafungula stabo nasi yafungula stabo buli mundu yafungula stabo ulobera sina
babukulanga ne balipa mostly kuwamo lakini onyolombo sasini obuyenga ni kucha kubamo umuntu pengine babiri bahaba bindi byekolenga corona yabere sanyara kulipa hapa lano SME no nyona kwesi achaka enga na lano bindi stock yasili ndai hawa sanyara kula sende hapa lano bindi bikola sina bindi bisumbua MSME lakini serikali ni government na bantu bakula sende chino bayara kwela kacho bende buyenga ni anyola stock yera yendele ndebula ngwaye bantu balipa pole pole kiroba surutisha ndoba kusumbua hapa manu babale sina basudinde lano SMEs honyanga sana lano no sudaho kubola kwa choni small enterprises no nyola kwa media chinoto chikampuni chino chili yokolanga pengine chili yokolanga kwa chikasi chili nende bandu karibu 20 mpaka 50 chose chinyola kwa chaebera kumugula mweno udinyo bona chinyola kwa nyera chanyola kwa chiloni chokola sena chokola biashara kwa expanda biashara kubera sisi ndaba na ngomungo in entrepreneurship since the change speech the chanda ni working capital chako kusumbwa esi ambere no nyana bolyo chelewanga mishara ke bantu bakukora mirimo no chelewa mishara bantu bakayo balanga bakayo banende mani bakayo banende okusangara mirimo kubera mundu olinende injala se akasangara mirimo hapo umuntu olikusumbuli walando damusumbua ama mundu wenyumba yamenyamo nikale barba musumbua buli chuli mbakuya bidenyangero sabilende kusanga akha umuntu naragira bana musukuli kulobera bula sende saba linda kusanga akha umuntu naragira sali nende kusanga fulano working capital ya SME ni the medium enterprise ni ngira mala nyamba anyala lipa bantu bano ni bendele nende production kulobera no chaka kucha no kubone no nende very experienced staff ama mungu ranga mirimo no yano mukose kulobera muro mulipa sende hapa wena kwebebe khola sina bekugana masinga mwene ikampuni ama mwenye biashara lano working capital ni honyanga ku stabilize binige ama machine ka kalika kwa kulobera kula sende working capital uko nyasina yukonyo okusingize ama in corona nisacha akawanyolanga material kurula Buganda ama kurula Busia Nairobi lakini vijana nasonyala kwenda sende chibula sonyala wagama hapa working capital unasema kuchaka kwenda material ka kurula Busia yako working capital inahonya pekine stima sa habari kusumbua sociali ipa hapa working capital iliyohonya na medium enterprises hakuja kulinge lano small enterprises ulinende micro na micro nda amina ndahola ndala small ndahola micro landa hoja ku medium nchakolanga mwe medium enterprises chilina de bandu ba dikachikasi karibu 100 ndala ni chaku na chose chili ikasi sense ndio chusumbanga sana ni working capital kulobera corona ngeja akola bindu bingi amakana bantu bali bali ne stock man stock seja sabola kulobera kulo ukingwa haba abandi becha bakola dana bahayo chako kula material no manya no chako kula kubo au chake kuberesha kwa sana mfana yaweno oreresyanga kubole binunga peptan ya au chake sato kula chingo kwa chai grade wali nende chingo ko pengine wala chingo ko karibu 1000 ama 1000 ama ate engo ko 1010 ni wandi kabandu $100 beba chingo ko chino changa ale tidamu cha muliso kuisokoni ni sina ni corona echa ni ibuya corona ngengera chote ni chose chifunga lana bili bolinde le chingo ko changa ale chili kuli changa ebi akulya ni sikula undo chikulwa hapa ajala mwesto kezo sio chawa chengo either uli chiko ho chinene nde bandu ba mpaka mu malengo 1010 no malengo 1010 ne nyingi chamakana hapo okabe baare bali chiko ho chino chikubera sonya la kusiana ni babiliane stock kezo chose cha sende cha mu chingo ko kukula uchilisa cho firira dano bona kukendengo 1010 cha buke mana kaluhabe mundu sawa bibukulanga biha dano ni serikali ilikuwa lambo lano mundu yo kumulinga kuri akumukabisiye o ali mana chake Yesu kenda kubera lano nyola bandu badi nyandi kire bandu lifuyo amini bandu yakumi bandu $100 bandu boss bakala sina bachaingo bandu balwa bacha madana manisipaka lo mtauni hapo bandu balwa pengine lana bana babose bacha musukuli hapo bandu babafungirwa chinyumba lano nyola mundu nunga yakola sina nyola bindu na byose becha ne bimuku ya kabisa manu sanya la ku hapa baniwe serikali kuri ngambwe
ndio kulikubola ngambwe kubusi uchumi lakini baliwo bantu bali badirira uchumi bano ne bakola sino ne bechani bema ama bakwa kunyela kwa bakingula bari ama kwacha kwa bakesi bari niyo serikali ilikureba lakini ndio bolanga bantu be mungo abachakise ho haru kadidi abo banacha imbere lakini babona ngwe sibanela uchakise nyola bolanga abantu do ngasa bari kulobera ata isomo liko likululu libolanga ngwe abali nabyo banaberesebwa neba kula banyungwe uri uno mwami Kizito kuzisa bobozi kuzikalo sene zino syo usipindi syo buruki ndiye anone isimu narumuntu uri kureba ngari boraho mwami Kizito ari boreho mbwe ninda ko chago pange budget nda calculate ndiye expenses nende revenue ili kusirisia rekula chinganga omara mugora nada kalukira mohandi no mmenyo da komanya adako chake inganga lakini alikuwa ngara ana calculator ye wakendi okula munganya la ya calculator expenses and revenue okusise budget yayi esa kwera amanye kwanza mbwinganga ya chakisya ibe nili alinge kwanza wa nikale barali nende mwe balangambwe inganga ili nende obukuli obukuli nisirisi amana biri mu customers ulo nikale bari kubone mbwe oli achakise nende esidu kubona hata nikale bari inganga ili aramo ili fundala na ngine ili fundala na kalusia na nyone kwa kalusie at emya chibiri akulu esemba mbona bawa emya chibiri sikale bakusisie shilingi ile mbanyore mbwa kusise shilingi ile fulani ndende ya chibiri hapa aba semano bidu byarara mu bino byose nalinga anyeramba ili premwene ali pre material cost, what we call cost of production, which goes ama cost of doing business ebya kulanga mbulanga mbwe sales minus expenses ama sales minus cost of production which gives gross profit, which also have cost of other expenses, which are net profit. Dano yale sambwe ngamandas dano biyo kulidi ngamandas bono kula mandasi no jakata kubanga mandasi so kulidi ngambwe malinga ngambule kusiye kuno nisende chinga ubone ngukusiye shilingi 100 mafura shilingi 100 ama kashilingi 100 ma igas shilingi imya kipikibira 100 alafu bantu bali kungusiranga ni shilingi 200 kidama kidala no linge bitu byose binde byose nonyola ngwe no bimalamu mano onyora shilingi 200 kubiyo kusende chobe korera mu kidala onyora ngwe 200 kino nwese elipa niyo profit ya ara lya onyora ngwe yokola ngangira korera profit habo nisisi ohero manyengwe nisili no rera mu shilingi 1000 chino ora yako shilingi 1000 ino habo weli ipira shilingi 1000 weli ipira kubindu bya kulu we shilingi 1000 shilingi 1000 ni amara ni omala ikas ni Oriomno mlalu muherwa sababu kumwe macho ndufanya kutokuchiririsia imba haile no yo kusirisa regular yefwe kusipindi sio buruki nikaruna maswali inamba iraste screen 0742664333 rumamba swali kujombe doka kalusia orachia retaro buruki kuriano kubola karama pakana kubonyera kusirisia regular yao obanori mumbo ya Kenya abana bao erimenya lyao nende chingongo chao unamaremera karama kwa akosirisia regular erie chinganga omwami Kizito nichukura waberosi kwa kwemera mumbo ya Kenya amakuwa akokusirisia chinyumba sindaka mbole karaka borombe kana holwa ewe kama mwemeresi nomanyire bula mbano bulingo ama bikundi bikabokanye bengo ebidaka kuhonywa ewe kama mwemeresi ona chalwande lokuimba chinyumba okuhonyera bali abagula chinyumba barne bikari ama ona baberesi okunyala burako kuimbanira abeni babolana ngo umuntu sokora so muberese inyeni habo mwekese kuna abachinyeni kubera amanyere ngwe no berese amwekese umuntu kuba kuna abachinyeni abana naba ntandarishe bandi
lakini omberesha inye basane kura inyange yone handa saba muchushi Esika kwa yango kwa kurisa manda kwa la kwanza manda kwa la maendeleo kasi ala kinga ala kya mungo bantu babenende obunyani bwo yumbakira kinyumba bene kubera ni bombakira kinyumba sembamba mbaba kuisya ulobera no baberesa bunyani ulobera munse ombakira tuwa ombakira mundu inyumboli njala so ombakira mundu nyumba wabana bae bakibasukona mu nyumba lakini sibacha mu school haba so ombakira inyumba ya ni bande bali omulanga ngamwe alinde bunyali badaku mwiru kuiba sende chaya ami umunyula sende chaya equality ni yorehana ne bando okola sina bantu kubalula bangi bahola sina bahonyere okuberesania okola ebili yakulanga mbwe ni bino bya abantu abene ndokunyala bokumba hachinyumba cyabo mana bamenye ne murembe ne sironye ne majirani kawe mana sema ndabana kanga kuberesya chinganga sala chibuke abantu babene ndokunyala bokumba kukola bantu bamanye bantu be mungo sinamanyire mbwe sibakonanga haba ni bantu sinsi kombe baro be rumanga kudobera sinsi nuwe ruma manu webwatanga for show up nawe rume atakari baro samsokoni lakini japo huwa ni msokoni hapana kwamba ingo hapa bantu be mungo si be rumanga baba ni be rumanga lakini sibanya asyanga ni binunga ngande rumere indi umuntu ajalamba kwa makesi Onyuma nuwe umuntu niyerumira na umberesha kwa makesi kama didi yechakola sina wecha kunyala bokoro mabaye kulana kulinende inganga umuntu niyeruma balinende ipiki sese boda boda no mbolanga sio kola no buhaijuri sio kola kwanza rumira ipiki ya boda boda ya no kusupply abantu bakola sina si amberi supply bindu ubwe banende mundu anakire mweliani rula mundalo licha musokoni omugamiro kubera sende cyo kuingalia ni chinyingi omuntu odakire bintu birula abantu fulani bicha abantu fulani ebyo nuama doro lana kuyikhale stress nunga abantu babuhana bali okendanga nikale barobero ejuli musa 10 ogamire weliani oiri ro mabere ogamire wa inyama bera dakire mirula abantu fulani acha abantu fulani omanya wa musirisia biashara yae ni yangu lipas tende cha kumbandu badaroba no kendre bila woni ndishige machirano nayo saa moja kisiola saa moja kitibanga chiula la sio lyo holanga ni sina sio lyo holanga ni kuchakana no pengine ukinga bandu bano kinge bandu no boma ndani chiula musa 7 no chokuluha ni wingira ko hola mirimo kyao kyingo no amala mirimo kyao kyingo na hando kalwa ingo lo hulo bera bantu bakendanga satro bara ni saso kenda saso kuluha ni hande hasio kalwa ingo alafu kingeba kukaluha ingono kulo bene descend de tao musa bido mara kumala wealisi olimbi nyaka kilonda kana munyele bara mundu makesi madini ngakana muno mwingisiamo na manyoko la mirimo kya bila inali okola sina kunyola sende lakini bilosa undi ye hali lakini onyele bakula ngabu kirejuri bilinde akoro ko peak season ya ni peak time ya ni sina akoro ko fanya nyoranga sende nyingi sina ubera so hamenya bula moyo ko sasa okoranga sio nyoranga sende chinyingi okoro kasola bide byos paka no kolanga biashara ko yero manya ulo ngatange chinyanga chiringefo kulyo bantu lyo kolanga ho mutauni muno kwamanya miosi kya kunyoranga amasende ni miosi kya kunyoranga amasende bana miosi kya kunyoranga amasende so nyanyahananga bulambo lyo kyora nyoranga amasende so nyanyahananga basio kola oreka mikakati kya kwa bantu ba hasa sende chibula lakini ndabwa yangu kola sina ukonya sende chibihabya heji sio kola wingirangi into agreements into partnerships into business meetings bantu amanye bahumanye mbugo no lyo kola sina konyanga sena ubera buli bare nyanga buli nyanga ni bakora boss iwe buli nyanga sisi kuha Oriomuno mwami Kizito hamu bila usakandere swari lala nukurama risia rumundo rukure bangari esie ndi umurimi wasukuma wiki ndala no lamana mabila kumahuwa karako kusirisere kula rebindu bikabahane nyala ndo sirisere kula yange ili so simende kuba kama supermarket noli kuwole ngoli muraki wali sukuma noli pengine mundika wefa isia sukuma leo nora kange ya kalibi
sokoni ko sio nyona bwe basiri nyala siri yara bantu sokoni ni rera bantu sokoni kulo bera mbana busi osuli repaka sukuma likuli kwa supermarket supermarket busi awo chinyingi tese yako naibasi ya wena mbaraiku ni chinyingi sio bana mundu akone ni chorebe bantu banombwe nyala takuberesha ndabarasha anga sukuma buri nyanga nebana kureba muri sukuma yakaliriye no bora barungene ninde sukuma yakaliriye ndilo bariyanga ne pengine eka karibu ya kumichosi ndaraka musukuma kulo beresha supermarket ila dahanga buri nyanga ndi customer yingiro mumana nyone go sukuma lisiecha ama libula ne mundu kaberesha itenda ino supply sukuma uno ahore sina ainde buyenga Orisawa. Sadam sukuma hapa. Eyo ni shida ya supermarket bantu bakora biashara kinobe cyane babona mbwe mundu no kumubera anyana. Lasho kwero wekesha mubunya libo kulibulie. Ninoka baraka mweno obule mbwe obwezo okusupply. Olinende bantu bandi bili mbwe no bakora mbwe ndako bingisa musikundi sino mumbere senge sukuma muraka sukuma yemwe lilai ni kulina de imbegu fulani ya horake imbegu inomani ya ni imbegu ya bantu bahera musukuma mutamu ureresi imbegu no kuliyore no mama doresi imbegu no kukusia bantu becho hora sina bantu becha amini supermarket rubese kweya ni abantu bali olinganga lakini kale bare ora kanga sadidi ndio mwena kulia no nda hora musokoni yostelilai lakini isha mundu ya kodangwe supermarket cha chino bantu bali woisa ino mbera busisa ino sini gari shingi haraka county government yawe ndio bantu banki hotel chumba kwa chikonga chawe lubiri chumba ha chikongo chiri mutawo everywhere ndara abakubera shanga lubiri yani andio advantage kuitangaza haba lakini kubera manyere bali chiyawo chiriyo nyamuro hola sina hunyama kukonyane kurema no ubenende kurake bantu bayiko banowe sukuma ichingo homa kuyu abo boss banyana kunyola sako yango bora sina hona biashara Oriomno omwa Kizito mwa kwa kamarisi ya kuma kene kana ko hosisa kula ya baraga mwa menyi chimba katika bahani cha mwa kwa kamarisi bantu mumbo baraga mumbo dawa bora mbwe mwa kecha kwa refore hanga msialo sefa ya Kenya sima lakini kababera ho bulinyanga bulobera sina sikuliona keresi anga kabantu babona simusi amana sana mweungane mwamara kweungana mufungule lira mubeho na business name mubeho na biashara bino byose bichoba kwa nyanga dundi isambora bunda na kuifulani kwire hata sasa ino nyera kuifulai kwire pengine ale sana lakini bantu ba nini Garissa balionyo langa flats kubera bali omugula kuchira omugulo ko kulondanga wanga oli nende oli munini mulidoko lino oli mumugula nonyola mbatanariba kuichula lakini flasi kuichanga tanariba ifula kwa kule keno Mount Kenya eno lakini mugula kulionyola kanangera tanariba kulobera bali mulidoko la no sende kino chirusigwa njirunyole kananga bwe mugula ko sisio halo sende kino chose ni bintu binatandanya ko lundi omwami Timothy Owase wa Kenya Film Commission ali kuli ranga yare corona ni ko eversani asende kwa bantu bali nabanya baraga banyara ko ungana manba bandike chifilimu sina bebe mwene ambora tasanya wala ko muraga sio skula western anna hawe busia au mumjali ya la busia yefu ha mani ino ni shida yo bananga musialo bwe bantu befisi be ungana ho haba mana bacha access musamana haba lakini bale bantu bachaka kudalamika mbwe bantu bali nyolanga sende chichanga omugula kujo kulondanga abantu bayaba omutaro naone omugula kwichochi abakula sibacho nyolaho nikala bare wamenya kudukongo akulu kabisa so hanyole maji habi fulani kwa ubera unalonda sa kuna chira wa maji kalibwe omugula babona bwe maji ka kudukusiria aka kudukusiria ngama kala kudukusiria maji ka kudukusiria ngama ne bari ngwe kwa hii Oriomuno sana Priscan sanga sana kuba hospitali janga hilo lakini asaba sana mbabano befebe ungane babala mano kuchimbe Oriomuno mwami Kizito Oriomuno muhero kusirisa bulori bwa sipindi no buruki ingangana ni Western Nyota TV urula mbole ndio kumera ni Priscan Chuki nyalanda yori na pisanga usimala ni mbole be Western Nyota TV evindu bichenjanga ano niyo